kan tak lo niang sarkar a ro te kan anom dek ka kan tak lo sia ka mu chuak reng mai riom ka ti voi khachu manzan radio to file somni pariat thi ka do ka nan tiang ni sirtie tu somni pariat te file ni appointment letter lem mga appoint certificate lem mga appoint tha ani attendance rate ka lo thok to headmaster te pon lo ni to ni zan khata sirtie tu somni pariat ban na order kan sign mai chu a rom ka ti khop song zinga chuan milar taktak NGO wa ko rana roi tu ten telesin enga tinge pon lama hetia langsi hian chung rila hian ti hre nei lo kan om le fake account te kan tia kan gamani chuan mi ipa chon mai angu mani in thuk ru chunga bi ru chunga fake account manga mi poi soi mai te rintu omdan dik chu ani hau lo ani kan father tribal scholarship alla thailo kan in come in asir lo tribal scholarship deal ve thai kan ni lo ti in fereng chung sia rong bol tu and father tana tribal scholarship deal chin hi engza nge omang ration card avar nei tur ni na ang lo atanga chu ta ration card var nei tur ni na ngatinge a eng nei ram tu makanin no chung singa chuan rong bol tu te kan bang mia lo nia o MR bill diklo tharau mi alang thong try pe buk na le te na tidik thei mol silo erama yan char tin dik pakhat pom to lo hi kebil lung dik pakhat pom to lo hi kan nal viau ringop maya pon lama yan ser thum triak supply to tinana na ser trok triak supply thak rong bol tu contractor supplier ven ring ngai motor thar kan le pia ngin certificate pakhat ne ngaya garage anei garage kanei ti certificate ngai motor le pia ngin local council te VC ten su certificate chumin pe ka ngai bok garage kanei ti zong hian nei takila traffic jam hi om mi alofang kong sira motor park so zong kan NGO te kan ko ran rong bol tu poi mo te annesin enga tinge do tan se so chani so wang chani lali swai local sengin min nol ve le mai o mga oti ka ngai to thin